Botjhotjhisi bo nkile qeto ya ho busetsa nyewe ya Bester le ngaka Ditaba Makudumana morao ka kgwedi ha bo ntse bo etsa diphuputso tse tibileng. The accused has to appear in 2 or 3 days' time, only to be with the rest of the accused. Leqwetha la Bester le qheletse thoko qeto ya botjhotjhisi ka ho hlahisa dingongoreho tsa polokeho ya hae. This accused is in the custody of the very same institution that the alleged mistake occurred. Botjhotjhisi bo re bo tshositswe ke hore ke hona dintlha tsena tsa polokeho di hlahiswang ha jwale. I'm rather surprised by these submissions on the basis that, Pen, I want to place it on record that before his appearance today and before the alleged escape, which forms part of the charges before him, before court today, he has been in the very same institution, correctional service, for a period of about 8 years. Masterata nyeweng ena o re le ha dingongoreho tsena tsa polokeho di utlwahala di lokela ho sekasekwa ke makala a tshwanelang. Baqosuwa ba bang ba bane nyeweng ena ba tla hlahella kgotla ka Mantaha. Ka ho le leng letona Motsoaledi le re ba tla batla rekoto ya Bester sepetleleng sa Chris Hani Baragwanath ka ha hlahetse teng ka 1986. Indeed, we rushed to Bara Hospital and checked in their archives, and what this lady told us is true. Our Bester, if you go to archives in Chris Hani Baragwanath Hospital, you will find him in the labor ward of the hospital. Letona Motsoaledi le re ba nkile qeto ya ho phatlalatsa boitsebiso ba Bester ka ha tshwerwe a ena le passporoto ya America. On TV you mentioned 4 children. You told us you delivered Thabo Bester at Baragwanath. We went to check. The records are there, it's true. But why are all your children appearing on your system in Home Affairs, but not him? Letona le re nyewe ya ngaka Ditaba Makudumana e bobebe ka ha boitsebiso ba hae bo a hlela direkotong tsa lefapha la ditaba tsa lehae. She was found with 2 other passports, and that's where the story of multiple passports come in. But those 2 passports don't belong to her. They belong to a Dr. Mereka patient's Martha Ntani. She was carrying her passports. O re ngaka Makudumana ha sebedisa passporoto ho baleha naheng ena. Any machine in the country will have read Dr. Dr. Nchani's passport and realized that it expired. But she was carrying it. Whether she knew that or not, we don't know. Letona Motsoaledi le bile le seboka sa mekgatlo ya ditaba Pretoria.